namkena kambe ka master Xitsonga analyst channel yeah, of course yeah heta khela la papa pen leyi nga ta hi khili ngona Ben Mayengani the president ku ndla ka master too so before vona leswi na hi tiva swona hi tiva ku yi helele ka February 27 last time loko hi update hi conflict ya vona swi helele ku hala khale nyana mara no hlamala hi posting yi nga fika yi tsala ne hi ti 6 May mi ta rikhomela for the delay ndazama guys ndazama ku pusha content hizi hi khoma hi fika laha hi nga kona mi ta ni khomela but a hi fika hi vona of course hi fika yi kombisa timhaka ta ku van'wani va ri I deserve to be Dr. Penny. Okay, ivi ku as long ku nga ri Gaweni ra Kereshe kumbe Kerekeni I'm ahe of course hi nga fiki vona papa Penny yi kombisa swona kwalano ngopfungopfu la ka kereke laniwa so swi fike swi endle ingaku hi ta swi tekisa swi fike swi endle naku papa Penny laniwa hi nga kha yi gega na Ben Mayengani the president la because nkona sho of course President Mayengani of course ya kushishimiwa as a professor Ben Mayengani a kerekeni ku hala Venda and stuffs analysis hi ndleni hi swikanetini na ka master T ku ri that title yi bogus leswi hi nga fiki kombisa swona video yi kona la if i la ku agiwa yana ka that video tani khana vekele a link on top comment agiwa based on facts video leyi analyze kahle ku Gaweni ra no a hi ro ra professor lebyiya professor xinjhani kereke a yi nge vunyiki munhu vuprofessor swi vula ngopfu video yi kona already you can go to that video ne so ku mhaka leyi vhele yi la munhu a ve open minded a va kha a nga tirhisi ku i fan ya murhangaphandle va kona van'wana ku ni nge vuli ku xinjhani but va kona vanhu lava nga fika va pfumela va swi vona ku master T ni vula ku va nga na vuxaka byo karhi na president va nga swi vona ku no master T you are actually correct professor lebya a hi byo you understand you see so ako ri kerekere very healing the coastal church and stuff and of course nga fika hi hlamala va ku i prof na mi hlamala ngopfu va ku i prof Ben Mayengani vu doctor at least a ku ta agiwa swi ta hela but vu professor la swi ve ngopfu la murhangaphandle la swi fike swi va ngopfu la okay a nga ri main subject leyi of course a wu hindi kona so since of course murhangaphandle a ya ha ku nyikiwa Gaweni na Kerekeni na swi endlela ku papa Penny yi vula murhangaphandle yi nga fika yi hlaseriwa swinene hi swona la mara yona yi fika yi kaneta papa Penny a ni swi kahle na yona hi fika hi nyika voice papa Penny loko hi cheka la swi komba yi ri ku kaneteni ka mhaka yaleyo fi yi kombisa ku swilo leswi mi swi tsalaka mi nghenisa vanhu van'wana a ni tivi ku ri mi lo bebuleriwa swona to create fight where there is no fight na leswi of course yi nga fika yi kombisa swona papa Penny kwalano as mi swi vona kwalano so ku hi papa Penny yi ri a yi vuli murhangaphandle leswi yi vulaka swo kwalano so video yi as yi hela ku master T hi rino a mi ni twina ku no a yi nga ta fika yi tsala njhenjhe swilo leswiwa mana I personally believe mina ni yima na vanhu lava ngo papa Penny la a yi gega i Ben Mayengani hi leswi ni believaka swona mina 90% I believe so yi ngo kaneta but that's what I think because swi nge fiki swi va na coincidence Mayengani a ha ku nyikiwa Gaweni ivi yi tlhe yi fika yi vula leswi le kerekeni ku ri ke na ra Gaweni ra hera le kerekeni hayi hi leswo loko ri mungeza misikava ni ta kombela mi tika subscribe mfo loko munhu a ku tekela girlfriend leyi yi rhandzaka i nga lwi na yena tintiho sweswo swi ta ku vangela problem i ta ku tekela girlfriend a tlha ku ba so lexi xi endlaku ni loko lava revenge i ku n'wi thyakisa vito you find 2 gay guys who can do anything for money and you pay them ku ri va ku hayi no that one is part of us a duma tikweni o hlamala tiko ri ku yekeyeki va ku wa ti tiva timhaka leti humelelaka laha ka voma 9:01 laha xo sungula vavasati va n'wi lavi munhu wa ku i nghena hala na hala va n'wi lavi n'wansati bet n'wi chitela na n'wansati kuloni loko u n'wi chitela na n'wanuna kuloni ta va na problem se revenge ya wena yi sungurile kwalano xa vumbirhi na ye mjita ku ha mjita wa straight a nga ta ka nga ri na problem loko va n'wi lumbeta ku ri timhaka ta after 9 wa ti tiva yaleyo revenge ya wena
va vula va ku hayi no hi hlangana na yena ka ti-community tetiya ta va ma LGBTQHDMI TV plus swona sweswi ya i winini va ta hambana loko ku ri ku luya n'wansati i na nqhondonyana vito ra loyi wa mujita ri thyakini kumbe nga vhi n'wi humesa out of the closet phe kuma ku i khala tumberini ku a ni matumbela majita so ngalu ya tintiho mfu ya tintiho nyimpi yi ta ku siya nghozini.